Мынакей туугандар, базар кызуу. Байкем ашты машинаны 50ден дейт. Кана. Эмне экен? Арашан экен. Арашан. Мына. Койлар да барбы, байке? Жок, Бирөө эле дейт. Кара. Кой бирөө эле. Канча коюңуз? Козу канча коесуз? Кайсыны? Оптом 50ден да? Оптом 50ден сурап байкем. Мына эки тишпи? О, эң чекедегиси. Шунакан айтыңчы. Канча өрөсүң экөөнөн? 60тан берем. 60 беремби? 30 экөөнү 30дан. Жок, 60тан. 60тан. 30тан экөөнү 60 берип койду байкем. Байкем ар биринен 60тан бересиң дейт. Мынакей базар ушундай. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, жалпы мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 17 январь 2026 жыл. Чүй облусу Сокулук мал базары туугандар. Малдын бааларын билип беребиз. Мына карды жаады, суукка карабастан көргөзүп берели. Сиздер каналды колдоп, бирне лайк басып, оор келбесе каналга катталганды унутпаңыздар. Базарга келе албай калган бир туугандарга малдын бааларын билип беребиз биз. Сиздер ысык үйдө отуруп, мындай чайдан коюп алып көрүңүздөр. Жакшы кылып көрсөтүп берели. Колдон келсин. Байке, канчадан экен ушул экөө? Кандайсыз? İşleriz. 18 yardım sordum. Harbi Жаңы эле келдим. жаңы эле келдиңиз. Harbirin 18,5'dan. Азыр баа берди? 14 берди. 14'тенби? Берсе сол акелем. Мына ургачыларбы? Бучмалбы же? 15 yarımda bolsa берселем. Бу бучмал ургачы. Ошо бир ургач бир бучмал. Коромдоп. 15,5'dan болсо беремин дейт мына. Мына козу. Киши көп. Кана? Анда эмесе кеттик. Реклама үчүн номерлер 707 388 350. Instagram баракчабызда дагы 1000 катталуучу болуп калды бир жуманын ичинде. Буюрса ал жакка да жүктөп турабыз видеолорду. Мына жерде соода болуп атат мына байкем. Бул жакта да болуп атты. Кайсы соода болуп атат? Канча кылып атасыз байке? 22 деп атат. 22 деп сиз сурап атасыз. Сиз канча берип атасыз? 19,5 миң. Мынакей колдор. Жакшы. Бул жакта да болуп атты. Канчага соода болуп атат байке, кандайсыз? Канчага болуп атат? 35. Экөөнү 35. Сиз канча берип койдуңуз байке? Берелек. Берелек. Сиз ургачыларбы? Ургачылар Арашан. Арашан. Канча айлык? Козу. 3 айлык да. 3 айлык экен, рахмат. Мына 19,500. Донка бар деген. Сиз 20га бере берем деп атасызбы? 20га берейин. 20га. Байке, сиз 19 кылдыңыз, 19,5. 19,5 миң. Ой, 20 экен да бир туугандыкка. Ургачы. Мына. Ассаламу алейкум байке. Козулуу коюдун баасын айтып коюңуз. 40 канча тиш коюңуз? 3-козу. 3-козу, 6 тиш. Козу ургач эркекпи? Ургач. Рахмат байке. Мындай көрсөтөлү эми. Кана туугандар, бүгүн суук, королорго да өтөлү. Муякта тизилип турат. Аларды көрсөтүп берели. Мо кочкорлор кимдики экен? Байкелер. Ошо болот. Телефон. Кандайсыз? İşleriniz yaxşı, bul çoğun koçkorlar kançadan? Koçkollar oğulарды 40'dan da atın Mayke. 40'dan? Dişleri çi? Dişleri 2 dişi var, 4 dişi var. 2 diş, 4 diş. Mo çoğunları çi? Oşo bardığı 10 başı 40 mindən da. 40 mindən eken 10 başı mınake çoğun. 3 mindən soda bolup atır. 33 mindən bolup atat. Berberiniz. 33 mindən berber. Kança bir 35'ten berespi? Bilmeyim, bazar görsötet. Bazar görsötet. Nomerdi ayıp koyboysuzbu? Balkim 35 mindən alam degenler bolup kalsa 10 baştı. 10 baştı 509 0509 66 66 07 07 Hayır 66. Kayra 66 çalıp görüңүздөр. Uzun çoң koçkorlar eken tuğanдар. Mına 33 mindən beriptir. Mına karap atat baykeler. Kişi көп. 35'ten olsa beremин deyt da mындай сүйлөшөмүн deyt. 35'ten 40'tan surap atat. Çoң-çoңlar eken. Karsa görsetip bereyин. Ya bular Mına. Önüne koyun at. Bunu nege? Bul çoң koçkorlar 105 ekön öretken. Koçkorlaryň ele tartabыз deyim tuğan. Mınaki. Makılanda biz dagı kettik aldığını karap. Sodany kılыңızlar. Alarmanlar var. Koldu karmap mınçadan beri de atat. Anda bul jaktı görsetip bereli. Günüge içembi tuğandar. Erteň jekşembi günü da bolat. Mına baykemden kozulary koylar bar eken. Kançadan surap atasыз? Kandaysız bayke? Bağları. Optum'a. Kançadan beresiz? 4-önü. Bu jakta da bular baylandı mı? Mınday korod ele жүрdü.
Жем бердиңиз бе? Канчадан сурап атасыз? Жем берип туруптур байкемде. Мына бирөө чоң экен, мыналар бирөөс майдараак экен. Бааларын бир айтпайсызбы? 22? Жакшы, 22ден крюкка сурап атат мына. Аларман канча берди? Айтыңызчы бир. Эми келдиңиз, содаңызды берсин. Ондай козулар бар экен, ургаач. Ассаламу алейкум, ага. Канчадан болуп атат козуларыңыз? 16.000 сомдон сурап атат. Түшүрүп бересиз дейм, а? Буйруса. Кой канча? Ооспу? Канча тиш? 4 тиш, 20. 3 дейсиңби? 23 экен. Моголар канчадан экен? 15'ten. 15'ten eкен мына. Дагы көрсөтүп берели. Мо козулу кой канча экен, тууган? 36.000. Канчанчы козусу? Экинчи козу. Кой жаш экен. Жаңы 6 тиш, 36.000. Козу чоңоюп калыптыр, э? Сода болду? Жок, азыр эле түштүм баштан. Азыр эле түштүңүз. Муну алдыңызбы же сатасызбы? Сатам муну. Семиз го? Ургачыбы? Балык. Балык. Канча экен? 23 болса берип. 23.000 болса берип кетем, үшүдүм дейт байкем. Сен киресиң. Мынаке, үйдө дагы бар дедиңиз, э? Үйдө дагы бар дедиңиз. Мынаке. Номер айтып койбойсузбу? Үйдө дагы канча бар? Үйдө 12 та бар. 12? Жакшылар, бул беркине кызылдар. Кызылдар. 0500 70 73 11. 11 дейт. Sana versin ha. Aha. 70 73 11. Düşüyoruz. Yolgasından düşürüyorum beni bilesin o. Boldu. Makul bayke. Mınake. İçimi tikte var bile. Bugün kanday bolmadı pazar? Asko kişi. Yemi gerek de buna. Yemi soğukta ya. Bağırdı kuyu işte yiyindi. Isıkta şekten tırgızı gel be. Eko. Ben sana kaptırıp kaldım. Eko gelip al psiko bayke. Gelez de. Kızmatta olsa ya. Kızmatta. Ertemenenki soda da жақсы болады. Qoz son eкен бұл. Adashып қалған оқшы. Meylanda. Ушул ургачы қозы қанша екен? 20 деп сұрап 20 деп сұрап атасыз. Базар мындай сұрап, мынчаға бер деп бағылды. 15 деп. 15-ке бербедіңіз. Жақсы екен. Мен деле бер деп атам мына 15. 15-ке тарс аласыз. Тарс алам мен. Бұйырса. Мына ойланып көріңіз. Ой қанша айтыңызшы, ой. 17.500. Мақұл. Анда дағы File tarafından da. тұралы. 3 saat tur şey ekledim. 3 saat майда қозылар бар. Қаншадан екен шулар? 12.000-ден. Мұрғач еркек пе? Пучмалдар 12.000-ден. Сұралып атты. Моғычу? 21 қочқор қозы дейді. Жақсы, қана. Алдыны қарап, мындай қызу. Сода болған жерлер жоқ. Моғылар қаншадан екен? 26-дан ургачылар бы? Бұлар қозылар екен, ә туған? Мындай қанша баш бар? Онлайн сатасыз бы? Үші? Қайсы? Бұл бу? Моғы, үші. Үшіні қаншадан бересіз şu үшіні, ургачыларды? 26-дан. Базар сода қылды ғой, аларман. Я, қылылек, ә? Мақыл, содаңыз берсін. Мұны тарттық, мұны байкемді тарттық. Бұл жерде 2 қой бар екен мұндай, көрсетейінші. Мұны қой қаншадан екен? Қойдың бағасы? Bunlar 45'ten suru atar. Қозысы бар бі? Kozlar özleri. Өзлері қозылар? 8 aylık kozlar. 8 айлық. Қочқорды ұқтата тұрғанға құйрығы? Ургачы дейді. 45'ten? Екені. Қаншадан сода қылды? Soda 35'ten berişti. 35'ten бербедің бе? 35'ten бер. Номерін қалтыразың бі? Numaram kaltıram. Айт. 505 0505 97 99 20 дейді мына. 2 баш. Соқұлықта дейді. Қой қылғанға, ә? Başka başlar da var. Башқалар да бар екен, соқұлықта екен. Чалып көріңіздер, достар. Біз қораларды тартып көрсетелі, оптом, дүң алам деген бір туғандар болса, көргізелі. Мұларды қочқырларды көргөстік жаңылы. Бұл жерде қойлар бар екен, мындай болған. Бірақ есі көрінбейді. Мо қозылы қойыңыз қанша? 25 дейді. Чарба, қозызы мындай. Байке, сіздікі қанша қозылы қойыңыз? 38 кеми бар. Қозы чоңойып қалды. Қой, ургачы. Қой қанша тиш? 4 тиш. Сода болды байке? Қаншаға бербедіңіз? Айта аласыз? 33-ке берілбектір мына. Рахмат, содаңызды берсін байке. Жақсы екен қозысы бұрок. Маяқты сода болып атат оқшайды. Қана? Қозылы қой қаншадан екен? Туған? Қандайсыз? Кімдікі? 36?
36'dan deyip mınaki. Kozulup koyulur 36'dan. Bu жақта soda жақсы болып атат. Uşu qochqar qancha va? Assalomu alaykum. Qanday? Getirmek şimdi benim için. Qancha qilib qo'yding? 23.500 qildi tuğan. Aqsaqal 25.000 berdi deb atat. Bunday olgan qo'z qochqar. Mana. Ko'ringizlar. Qochqar 23. Yaxshi. 23.5 ha? 23.500 qildi. Mana. Biraz qo'shqilaymi? Qo'shqila. Tishkila emas, qo'shqila. Bu yoqda da soda bo'ladi. Ko'relchi bir sodaning üstlarini. Qiziq. Senin gömülü. Assalomu alaykum aka. Qaysi soda bo'ladi? Shu qo'y bu. Qanchaga bo'ladi? Qanchaga berib jatasiz? 15 yarımda ver be. 15 yarım. Yarımda ver be. 16,5 mingga. Qanchaga berasan ani? Bo'z qo'y ekan. Bilmeyin kilen talba git pasayla yok turib qolaman. Mana 16 qilib qo'ydi aka. Yaxshi ekan. Ber. 26. 20 qilib o'tadi. Qo'siz bilan be. Qo'siz bilan 20. Beringiz, sodangiz keldi. Ko'ringiz, o'ylanib. Qana ketdik. Aldini qarab. Keteli. 35 deysizmi? 35. 35. Qochqor bu? Qochqor. Ha, mana 35. Buna qo'y bundayla qo'y ekan, qo'zisi yaxshi ekan, cho'ng'ayib qolibdir. Mana. O'zlari emi bu жаққа dostlar, biz bilan bol like'lardan ba'zi boshqa bir tuğanlar görsün. Mana. Assalomu alaykum. Qanday ishlar baykilar? Bo'z qo'ylar, yaxshi qo'ylar sizlarniki. Бағалары qanchadan bo'lib atadi? Cho'ng qo'ylar. Optom. Kurka o. Qo'sismen de var bu. Qo'sismen de var ki 45 kurka. Cho'ng qo'ylar. Tishlari qanday bular? 2 tishdan 6 tishgacha. 2 tishdan 6 tishgacha. Nomer aytasizmi onlayn? 504 0504 20 80 80 20 he? Mana chalingizlar. Turganda 45 dan qo'z sonmi ekan mana. Mo'g'ul qo'yda yaxshi ekan. Bo'z ham bardig'i. Bo'z. Yaxshi qo'chqardan qochqanda to'ra hozir. Hozir bardig'ilar yaxshi qo'chqar qo'shib qolmadi u. Momdaylar bor ekan, minaki. Ustin javob. Va alaykum. Qanday qo'y ekan? Iyilik bo'lsin. Yaxshi, rahmat. Mana cho'pdan berib qo'yibdi. Mana ko'rdingizlarmi? So'rab ko'raylik. Mo'g'ul qora kimniki ekan? Sizniki? Qanday? Bir бағаларын aytingizchi bizga bir, бағаларын. Qanchadan bo'ladi? 25 dan bular urg'achi bu, qo'chqor bu qanday? Bardig'i bu? Bari qo'chqor ekan, minaki 25 dan baykan cho'pdan solib ustin javob o'ta miqdi. Onlayn sotabizmi? Onlayn sotamiz. Qana? Ala turgan bo'lsa 25 dan tushirib berasizmi? Sodasi bor. Bo'lishi bu. Qancha baş bor? Yo'qda, başta 30 baş. 30 baş. Bular tish buzilak ekan, e? Tish buzilak mana 25 dan bo'lar deydi. Andan keyin mo'larchi mo'lar. Bular 30 dan deydi. Bular da qo'shqirlar ekan, cho'ng. Nomerni qoldirib qo'yamiz. 05 0500 menen 92 92 91 91 02 02 çalыңızlar mana aka 25 mingdan 30 baş. Uşu baykemday bolsa eldim bari. Üstün javob qo'ylardi. Mana aka, yaxshi da bunday malды da qarash kerak. Rahmat. Ketdik anda mese dostlar. Bu yoqda soda bo'ladi. Qaysi soda bo'ladi baykelar? Qanday? Qaysi soda bo'ladi? Aytib qo'yingchi. Qanchalar qarab turasizmi? Zritil, o'shanda qaysini soda qilyapti bayqab aytasizmi? Ha, serkeni. Serkeni? Ha, qanchaga ekan? 6000 ga. Ha, bo'ldi, rahmat. 6000 ga o'sha serkeni soda qilyapti. Baykelar teytaqda soda qilyapti. Mana qo'ylar, cho'ng qo'ylar. Bu qo'ylar kimniki ekan? Qanday bayka? Bo'z qo'ylar ekan, ha? Tishlarichi? 10 baş bu. Maşallah 10 baş. Bir de ekan bunday qarab ko'rganda. Tishlari qanday bularning? 8 tish. Бағасы qanchadan so'rab atasiz? 38 Ha? 38 mingdan so'rab atasiz, ha? Nomer aytasizmi? 0501 823 823 916 916 WhatsApp bor ekan. Chalingizlar mana. Bo'z, ha? Bo'z, bunday bozor alamidagi tartib atadi. Bunda qora qo'ylar bor ekan. Bunda mo'g'lar bor ekan. Qoralar ko'p ekan, yaxshi qo'ylar. Qanchadan ekan aka? Qo'ylar bu? Ikkovi qo'chqorma cho'ngi. Qolganlari qo'ylar 27 ming so'mdan so'rayapti mana. Qarangizlar. Dostlar. Bunday qo'ylardan alam deganlar bo'lsa 27 mingdan deydi mana. Bular bayka, men qarab qo'yingchi biraz. Bayka. Bo'smi bular? Bo'z Tuyundab qolgan. Tishlari qanday? Tishlari 4 8 tishdan 1-2-8 qolganlari 2-4-6. Nomer qaltirasizmi? 077 25 08 32 ekan. Chalib ko'ringizlar mana to'qanda.
Ушундай базар сонун болуп атат туугандар. Байке кандайсыз байке? Бул козулар канчадан? Bular koylar Койлор 16'dan. 16, 15, 15 16дан экен, э? Койлор экен мына чарба койлор. Түшүрүп бересиз. Boz koylar. Бооз бардыгы. Bunu olar boz. Бооз экен, э? Номер айтып койсоңуз болот эгер. Номер Макул. Кетип атат экен уже, сатылып кетип атат экен. Анда кеттик достор биз. Бодолорду да тартып көрсөтөлү эми туугандар. Мына базардын көрүнүшү ушундай. Могу теке соода болуп атат ушул. Ой, тууган ассаламу алейкум. Канчага соода болуп атат ушул? Теке бул? 20. Сурап атасыңбы? Канал бұл. Бул Дон Кабар деген YouTube канал. Канчага соода кылып атасыздар? Байке? Алайын деп атасызбы? Улак болот да бүгүн. Буюрса. Могу погода сонун болду улак, Өтө сонун. Канчага бербей атасың анан иним? Жаңы кел. Байкелерин канча берем дейт? vereyik dep turabız şu bağısını surap. Баасы 20 деп сурап атасың сен, Мейли, соодалашыңыздар, жакшы улак чабыңыздар, бөбө кысыктан алыс болуңуздар, макул. Анда дагы көрсөтөлү алдыны карап. Кеттик достор. Улак болот дейт, ошого улак алабыз дейт. Бирок погода сонун болуп турат. Дагы эмнени көрсөтөлү? Эми жакшы убакта арашан дегендер барго баягы. Линиялары барларынан көрсөтүп койлу. Ва алейкум. Кандайсыз байке? Кочкор канча кочкор? Кочкор 30. Кулак мощный экен го, 30. Горбонос да жакшы экен, Соода болдубу? 25. 25ке бербедиңиз. Соодаңызды берсин, Бир эле башты, Мына каштактуу экен, көрүнүп турат. Бир эле баш экен. Ушул койлор канчадан экен? Байке кандайсыз? Койлоруңуз канчадан? Баалары. Бооз экен, 40'tan sonra. 40'tan. Жакшы экен. Бул козуңузчу? 25. 25. Мында үйдө дагы барып сатылып турган же ушулар элеби? Онлайн дегеним да. Базарда. Макул. Базарда. Мына ушул жерде козулуу койлор бар экен. Тууган ассаламу алейкум. Кандайсыз? Козулуу кой канчадан? 45? Козулуу кой 45. Канча тиш? Не козуга шишип кеткен? Дорбосу. Грыжа? Ушагында грыжа экен, Бул кочкорбу? Муну айыктырса болобу экен? Болот, Баалары канча дедиңиз? 45тен сурап атат. Соода кылдыбы? Жаңы эле келдиңиз. Соодаңызды берсин. Канча бар? 3 баш, 2 коз экен. Боз. Номер айтасызбы? Берден, Макул, берден эле сатылат экен. Бирок койлор жакшы экен. Могу кочкордун баасын билип коелу, тууган. Канчадан? 80. 80. Тиши кандай? 6 тиши экен мына. Боючу? 1 метр экен. Буйрук башы келишкен экен мына. Туруштарын караңыздар. Соода болдубу? Канчага бербедиң? 50? 50 миңге сураптыр бербеп. Макул анда. Ийгилик. Барыңыздарга туугандар, ката кемчилик болсо алдын ала кечирим сурайбыз. Колдон келишинче көргөзүп бердик. Лайк басып, каналга катталып көрүңүздөр. Подписаться деген кнопканы басып, катталып көрсөңүздөр, биз киргизип аткан видеолорду биринчилерден көрөсүздөр. Байке кандайсыз? Ушул 2 кой менен жыйынтып тайлы. Баазын айтып коюңуз. Чын? Az 25. 25? Койбу? Мындай арзан го? Бересизби бир? 40'tan, ошо дейм да. Болбосо мен Эмбанк котороюн деп аткам да. Өзүм элечи. Бир 51 кылып элечи. Макул ана ушундай. Жок, биз Дон Кабар деген. Мына ушул 40'tan дейт. 40'tan. Боозбу буларыңыз? Тиштеричи? 6 тиштер. Рахмат байке. Мына ушундай достор. Бул жерде туугандар аштоолор бар экен койлорго. Байкем жасаптыр. Өзүңүз жасап атасызбы? Могу канча койго? Бұл 26 қой. 26 кой батат дейт. Мына бийиктиги канча бул? 80би? 90. 90 экен, Арашандарга дейт, бийик койлорго. Баасычы? Басы 6,5. 6,5 миң сом сурайт. Арқылар, қозылар. Козуларды канчадан? Баасы 800. 3800, 5000. Ар кандай размерде жасап бере бересиз. Могу чөп кырккан, ручной. Канча сом? 4500. Могу дробилкаларчы? Универсал чөптүкү. Чөптүкү канча чөптүкү? Шүйлөшөз, Могу бар экен. Булчу бул? Универсал, триватон. Триватон баасычы? 22. 22 миң экен мына.
Приватно. Номер айтыңыз. 73 0773 6 46 36. 26 36. Мынаке. Шыпырғылар дағы бар баняға. Суықта баняға түссең. Қаншадан? 250-ден байкемде. Чабып ысық. Мынаке парға керет дегендей. Қызматты қылдық туғандар. Суық болды.